Biyag di tao. Hi! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa bali manan nga episode, ti sagot mi kada kayo apagadalan na drama ngayon kay denggan. Ngamsakbay na, kadagiti ka barbaro, api masyar ti YouTube channel tayo. Mabalin nyo ti ag-like, wano awisan kayo nga ag-like, share kan subscribe. Salamat kada kayo amin. Okay? Hintay nga ro dandanggan ti sa bali manan nga episode, dito'y drama tayo. Biyag di tao. Addan lagi ti gumatang iti babaw bakit? Manu ababoy tigatangan dalakay. 5 kanaw. Sa balin tupay tay gumatang inton malam. 5 mitlaeng tigatangan da. Nasaya at nga rod lakay. Kwarta man day to yan. Sa milakay, adda umay gumatang iti itlog inton madamdama. Gatangan da amin nga itlog dagiti taraken ta amanaw. Ay ket nasayat nga rod tapno makalako tamalan. Ay na, talagang agsusurti ta Agsasarono dagiti bayer ta bakit? Una rod. Ay wan, masapa akarumwar inton bigat. Tasapa timang lukat ijay restaurant ijay sentral. Ta sigurado nga adumanan ti customer, ta weekend manag. Sige. Sikapay lang ti makaamoy ti restaurant. Ta siyakmat ti makaamaw kadagiti taraken amanaw kas kada babaw. Wan samay, agtinulong ta, tapno bumak ng taadakaos. Ronnie, anak, ingkanto kita nanalam nga ay nakantatam asami. Ingkanumawas ti kwarta. Uwan, mama. Kita ti pagpaglam. Aginayad kalaang nga magna. Uwan, mama. Didak pa kadanagan. Uray bulsagak. Ngam kabisadok amin adalan dito lugar tayo. Sige nga ron. Kumusta ang tumatang tipigiri kan nagiti manok tayo? Uwan, mama. Nanay da? Adda kayo? Oh, apay nga da karonay. Anyaman ti masapul maun. Ay naroon ni aya, bulsak ka. Rumbang lakumang ada ka lang iti balayaw. Di karwar-arwar. Kwa? Simangpat ngaminan dagiti bil ti danom ken silaw iti balay? Awan pagbayad min, nana. Nay, apay, naibusan ya intad mi kan ka kwartam ronay. Naibusan, anana. Inggatang ko iti masapsapol mi iti balay. Kan agas ni mama. Ay na, aginot kamat ngamin Tanay, nagrigat ti trabaho dito'y restaurant. Kan basitan ti customer dito'y. Saanan akas iday, apil-pilaan dati umay mangan dito'y. Kimapsutan. Nana. Atoy, 2,000 pesos. Yan anay munday tang allowance yaw. Tanay, maluglogyan to'y restaurant. Ibagam kin ni mamam day ta. Kumusta gayam ti pigirikan dagiti manok, nana? Nay, apay adamdamagam dagit. Apay, si kaya ti agbambanawg ang mga asikaso kadagitay. Padpadamag ngamin ni mama, nana. Ayawanan, maluglogi matla dagitay. Isali patin yawn. Basitan dagiti tarakon ni jay. Alalala, agawid kan ronay. Mabit laeng ta dalusak dagiti rugit yo, ababaw. Mangan kay tondo madamdama. Tata Sami? Nay!
Apay nga da ka, Ronay! Naimbag nga oras yun, tata. Naibaga nga min ni Nana Aida abasitan dagiti babaw eh. Ngam, ado pa'y matlati mangmangag ko nga ungik da? Ay, awanan! Basitan, tinabatay ta, nagsakit da! Ha? Apay ngay. Dagiti manok, kaskada pato ngay, tata. Ay, awanan! Napisti damot laengan! Anya? Ala, gawid kanta na'y. Makatudto down. Sapay, awan pa yung mau. Ay, kwa. Kurang ngamin tinted ni Nana Aida akwartak. Pagbayad ko lang ngamin iti bill tinted na. Awan igatang ko iti si daen mi kan agas ni mama, tata. Ay narunay maluglugi amin ang negosyo. Iso adi kan mang namnama kadagijay. Anya? Tinasayat nga ramidam. Anya, baraw. Sumapul ka matay ni ti panggedam. Ano kayat mau? Tulungan ka ang makastra kati trabaho. Oray bulsek ka. Makatrabaho ka, runay. Agmasahe ka. Narigat ti mang namnamalatan ni ti tulong ti sabali a tao, runay. Agtrabaho ka, tapno, at da pangalami ti kwartayaw. Nang runa ka, nay, balda down, jay inam. Si kalagan, tinamnamain na ama katulong ken kuana. Barok! Agtrabaho ak, mama. Tapno da pangalaan tayo ti gastusin tayo di ti balay. Anak ko mga at trabaho ti sarakam, anak. Agmasahe ak, mama. Amo mayati ang masahe. Sursurwak, mama. Adam amo kaya sentro apagpatulungak. Agang anal kangarod, anak ko. Uwan, mama. Ngamin. Agbisin tayo no jak agtrabaho. Ngamin. Sigun kada na ay dakin tata sa amin. Maluglugin ti negosyo tayo, mama. Masahi, sir. Madam. Nalakalaan. Ronnie, ala, aping adda ka dito eh. Ha? Terry? Sika ka di dahita? One friend, ala, anyat ar-aramidam dito eh. Agmas masahe ak, Terry? Ha? Amom ayat yung masahe. Medyo. Agsursuro ak pailaan. Ngam amok mo't basitan Iso na lakapay lati singir ko. Tagdadamo ak pailang amin. Kasapulak ngamin ti trabaho. Tapno da pangalaki ti kwartak, Terry. Ha? Ala, apay amasapon nga trabaho ka. Kit adamot negosyo yun. Awanin, Terry. Maluglugin. Anya? Mabainak pa nga rudin nga agdawat iti kwartak kada Nana Aida. Tamaluglugi mat kanun ti negosyo mi. Anya? Imposible. Kat no nagpig sa di restaurant yo. Kanjay pigiri kas kada manok. Agsasaruno ti mapanagatang. Kan imadon dagiti tarakin yo amanok kan baboy. Ha? Kunada mat amaluglugi kanun, Terry? Ay. Sabalin sa dayto yan kat, nangan kan? Saan pa eh? Sanak pa yung mabisin? Ala, umay kantain tamangan. Ilibre ka, Ronnie. Nukas na. Di da itad ti masapsapulan ti restaurant kan piggerio, Ronnie. Saan, Terry? Taawan ka numutin ti maur-urnong a koleksyon? Imposible dayta. Jackpot yan. Ha? Kat no ado ti agpipila iti restaurant yo kin ni mamam. Ken imma dun ti tarakan yo ababoy kan manok. Kanayo nakalumabas iti pupukan ti manok yo. Ken jay piggerio. Imma do ti tarakan yo, Ronnie.
Iso akanayon da nga aglako. Anya? No kayat mo, kuyugan ka. Kasarita tadanan ay da. Ha? Saan ang mabalintar aramidan da gijing agasawa? Apay ngay akas tatir aramidan da. Rabang na, da kayo kin ni mamam ti pang tadanda iti birok ti restaurant, kan pigeri. Ay. Ha? Saan aga po ta inutilen ti inam? Kan kas na ti kasasaad mo, kat kas jayan tar aramidan da. Almanindan samutan ti saan da ako kwa, Ronnie. Oh, Ronay, apay nga da ka manan. Naimbag nga orasyon, tata. Kinuyog ko ni Ronnie, takasapulan da iti ina na ti kwarta. Agag-agas nga minti ina ni Ronnie, tata. Ha? Ay, sika babae. Apay, asino ka iti biyag ni Ronay? Takunamlan, sigurado ka ngagdaw-dawat iti kwarta? Kwa, gayom ko ni Ronnie, tata. Malugluge, inti negosyaw. Isong awanin ti may intriga may akwarta. Saan ang maluglugi, tata? Kanayon nga ado ti tao iti restaurant. Ken agsasaruno ti aggatang iti baboy iti pigeri da Ronnie. Agawid kayaw. Inikakon ni Ronnie iti kwartada nga agina. Ken mabalin ka day. Di ka makibibiyang, sika. Awan karbangam. Tasan da ka kapkapin ano da Ronay? Apay? Kayat mau, asikati mangin mataw ni tinegosyo da Ronay? Kayat mong almanain? Saan, tata? Oh, naglawag akas ti kayat mo asawag. Iso di ka makibibiyang, naawatam! Labayagan nga awan nintad da aberok ti negosyo mi balasang ko. Apay ngay akas na, nana. Agungat damat ka no dumawat ti anak ko. Panagkunak, nagbidot kayo itinangitalkan kadagiti negosyo yo, nana. Lasing pagdamat ngamin kada kami di. Manipod na atake ak. Na minsan dala ng 30 kwarta kanyak. Kaya't yung amabawi ti negosyo yo kadakwada, nana. Panagriknak ngamin, kat inalmandan ti saan da ako pa. Alabang nga rood balasang ko. Dakmut ngamin makakunail. Awan ba ko? Di kay madanagan, nana. Nakasagana ak amakitinulong. Maasyanak ngamin kada kayo. Agpatulong tayo iti amamok nga attorney. Patyak amatulungan da tayo dayjay. Ay, agyaman na ako balasang ko. Agyaman nakitipan ng tulong yu kada kami, Terry. Nagsaya at kagayam. Awan anyaman na, Ronnie. Maasyanak ngamin kada kayo iti inam. Gapot na awan balyo. Gundawayan da kayo matan nagidya at tao. Jakmat ni namnamang agbaliw da nana ay daken tata sami. Nakasingsing pat damot idi saan pa'y anaatake ni mama. Nagtalak ngamin unay ni mamam kadakwada. Nasingpat kayo ngamin unay. Iso nga inalmandan ti saan damat ako kwa. Gaputain talak ni mamam kadakwada dagiti negosyo yo. Tagikwain damatan ti kayat da. Saan amabalin ti kasta? Pa-ekstensyonan ta ti pigiray, ken ti pupukan ti manaw tapno lumawa pa'y. Sigay, aramidan ta ti amaw apagsayatan ti negosyo ta, lakay. Wala, negosyo tanda jay. Datamot tayo ti mangimatmataon. Ken saan na kabailan ni madam nga si kaswendag iti negosyo na ta inutil ket nga rudan. Ay, wan nga ruda. Ken adon ti rigrigat ta kadagijay a negosyo. Iso arumbang laada ta ti mairanod kadagijay. Ay wala. Awan laban dagijay. Tagpadada nga inutil. Agawid taman mat ijay probinsya, lakay. Mailiwak matan ijay lugar tayaw.
Ay, hinton makagatang ta ko may tilugan ta sa tagawid tapno agbilib dagiti kakalugaran ta. Ay na, kat no makagatang tantaw, di agawid tamanan, di uray linawas nga agawid ta ijay probinsya, no addanton lugan ta. Basta agawid ta ita, ta intamot umilaw ijay lugar tayaw, kayat kuti agrelax lakay. Sa bagay, sige nga ron. Ibilin mo ton ti restaurant. Ibilin ko mat ti pigire kan dagiti manaw. Doon na, si Katibilina kamang bantay dito restaurant, tanda papanan mi iti asawa. Wan nana. Nanakalaan, nanakanyak. Mamin ano aya nga ibagakan ka. Abos, wano mam kunam kanyak. Tasyak ka nga rodan ti boss mo ditawi. Ay, sorry, ma'am. Sigay, ingkag trabahon, tanay. Adaw dagiti agsangpot a customer. Wan, ma'am. Ay, grabe mo ti kinaagraramanday ta anana Aida. Padakla at trabahador dito. Nga feeling bus mo dam. Gaputa iso ti tinalak da madam auring nga agbantay dito. Feeling na matan kat iso ti busan. Mala, iturog mo pa isamay. Tanay, adayo pa'y ti biyahe tayaw. Diyak pa'y makaturog. Inton madamdama siguro. Ay, nagsaya at kumanwad dalugan ta niya. Santangag komkomyot akastaw. Addanto umadaniin lakay. Angam, kasano ko maagumatang ta itilugan ta, kat di mo matamo ti agmanihaw. Kat suruak nalakala masuuro na ita. Ay na, siyak matantag tuglap. Ay, Ultap na doon! Ingat ito nagiti mayo! at dahuldapan samay. Ti kwartata, ayun na! Adda dito'y bag. Yan mo. Agpati ka dito. Tatumpuwa kang ikitawa. Angam, amangan no makita da ka. Nakalagatan ti balon ta kwarta. Iso masapol ang may safe na itaw. Sige, tatumpuwa ka kaun. Ay, nasamay. Aganad ka. Di kang taroy! Samay! Ay, jaya sawak! Ay, Sami asawak. Apaya pinanawan nakmatan. Sami. Ay, kasanuhag paitan. Awanan tikat katuhag, Sami. Nana Aida, makipaglading kita kiti napasama kita asawa yo. Nagyaman ak doon na. Natiliw ka din dagiti holdapper, Nana. Ano pan pala dagiti pan nakamagitilintag ita. Kat siya pala kumata matiliw damat laangan iti kabiitan na panawan. Ta ikarod at inaramid na ita asawa. Nana, Ay, awanan ti asawa. Awanan kad kaduak. Kasano ak pahiitan. Ay, Sami asawa. Ha? Apay asikat yan dadita ayan ti kasir, Ronay. Anyat aramidam dita. Ha? Nasaya tadda kayo, Nana. Apay ngadda ka dita kunak. Nana, nasaya at tada kayo. Agsasarita tayo imbag, Nana. No diyo kayat ti may darom, pagsasaritaan tayo itinasaya at daytoy. Ha? Panawanan tapno isubliyo ti restaurant kadaroni. Ta isuda matipod no nga akin kukwa iti daytoy. Ha? Ay isaan kumamat akasta Kalkalpas laan na itabon ti asawa. Kasyanda kumamat Ulitak, Nana. No diyo kayat ti may darom, pagsasaritaan tayo imbag daytoy. Ngam no diyo kayat nga ibatan to'y restaurant,
Ijay korte lang ang ti pagkikitaan tayo. Anya, ay saan? Diyak kaya ti maidarom. Sigay, isya akong ti agdisnudo a pumanaw ti tawi. Basta jay pigiri ko mati ang talina at kanya. Tapno at damot pagbiyaga. Saan ang mabalin, nana? Noan niya ti kukwaderoni, iso ti mapan kadakwada. Ladingitan mi, nana. Ngam noan niya ti rumbang amaramid. Iso nga rod ti masura. Madam, kumusta kayaon? Kastoy inutilata. Awanan ti asawak, madam. Sa isa akong agbibiyag. Kat awanan pagbiyaga. Iso nga'y mayak. Takayat ko ti agkitaw iti pamakawan kan ka, madam. Pakawanan na kuma. Kasta matan ti asawak. Tinagikwami ti negosyo yaw. Di kag sakit, Aida. Pagpapawiyag nagiti nga inararamin mi ti asawak, madam. Pakawanan da kami kuma. Mala, guston. May amon tinapalabas. Well, mapakawan kayo. Nagyaman ak, madam. Kat agpagpakaasyak. Nutal kandakpay. Siya kung ti alain nyo ang mga sikaso ka na kayo. Agpaayag kas babaw ninyo dito'y balayaw, madam. Siya kung ti sweldoan nyo ang babaw ninyo. Please, madam. Agpagpakaasyak. Ikarik. Agbalbaliw akaon. Kadya kun ulitan tinaramid ko. Ngamen, naamiris kun abidot nagichay. Ay, ladinita kay dagam. Sumapo ka lang niti sa balya pagtrabahwam. Sana dito'y balay. Kunak man, no napakawanda kaun, madam. Well, napakawan kan. Agamda kaya't kaagpay ka kanyak kas babaulan. Iswa sumapol ka. Iti sa balya pagtrabahwam. Anya. Nalaka ngay paay ti pamakawan. Ngam narigat ngay subli ti sigod apa nagtalag ngay impay mo iti masagnan. Iti sabali a bangir, di mo tagikwaan ti saan mo matakukwa, tapno di kanto makarma. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.